Беркут БПС J35 басы 12 000 сом. Электромобиль. Байке? Электромобиль. Горелкалар бойынша. Складной, бүктөлмө. Ассаламу алейкум. Дагы бир жолу ассаламу алейкум. 4 январь 2025 жыл. Жаңы жылдын биринчи тасмасы чоң жайма базар Фере көчөсү. Усилитель 5500 сом усилитель. Это весы. Весы 2500 сом. Так, лыжалар. Подростковый лыжалар. Наркы уже взрослый лыжалар. Мынау таразаны көрдүңөрбү? Тараза 3000 сом дейт. 2,5 деп тура эмес айтып алыптырмын. Бул таразага уже 130 жыл болуптур. Тетиги меш 5000 сом экен, разборный, чабанский, да, можно сказать. Чоң алып жүргөнгө. Складной, да, мындайча айтканда, разборный. Дагы эмнени көрсөтүп берейин, кызыктуу мондай телескоп эмескен, буну эмне деп айтты чыгса. Буну канча дедиңиз эле? Стойка 3000. А вот это сам? 5000. 5000 сом. Эти Аристон 65 литр 6000 сом дейт. Так, почем пластины байке? 10 сомдон пластиналар. Өйдө жакта 50 сом 100 сом болчу Орто Сосиский базарда, билесиңер э? Фере базар, жайма базары. Сол жактагы лайктан басып койгула. Лайк. А вот этот отбойник, он рабочий же, да? 2000 сом отбойный молоток. 2000 сом. Так, самовар. $1000. Есть уступка. Уступка вар. Печатная машина. Это гиря 32, да? Что она стоит? 2000 сом гиря. От 32 килограмм. От 2 килограмм. А вот эта лампа советская. Ничего себе. А лампа вот эта что стоит? 500 сом. 500 сом лампа. Сегодня шлем вышел, да? Тот базар не было. Он что стоит? За 2 отдам. 2000 сом шлем. А вот это что такое? Мечи. Мечи, что ли? Китайские, ага. Китайские, да? Пара 5000. Пара 5000. Это как сувенирные идут, да? Да. 5000 сом. А у вас командирских часов нету? Нет. Нету. А то спрашивают. Вот он. Раритетчиктер бар ма? Тугандар эми ар бир нерсени сурабайм. Мына бу жерде лазы бар экен, эт чапкан балта бар экен, кирка бар экен, Сол жакта экранда момундай лайкты басып, жакшы комментарий калтырып койгула. Эт жакта ступка бар экен. Кыскасы ушундай. Так, электропила. Пила дружба. Ой, электро канча байке? Пила. 3,5 мың сом. А дружба? 1000 сом. 1000 сом. 1000 сом. Дружба. Балта байке? Балта 1000 сом. 1000 сом балта. Советский кованный. 1000 сом, 1000 сом. Слово составьте эти. Борцовка, варикан, борцовка. Эх, борцовки. Ностальгия борцовка варында. Жакшылай катыштык эле. Аягына чыкпай койдук да. 7 жыл күрөшкө бардым. Фокко. Хаким Махмудович. Жоламандын агайы. Менин агайым биринчи тренерим. Хаким Махмудович деген агай. Тартипке үйрөткөн агай. Ушу тренировка башталаардын алдында сөзсүз түрдө келме келтирип
Куранды айттырып, анан баштачы эле горелка бар экен. Салам алейкум. Бул жана шаурмалар бар го, ошондой го дейм, Жана эмнеге? Рыбалкага кылып э? палатканын ичине сайып коюп. Канча сом турат ушул? 2000 сом, Тетиндей баллончик алып, О, баллондон сайып коюп отура берсе болот экен да. Көрсөтүп коеюнчу. Koyun kalağına hoş eкен да. Горелкалар боюнча. Так, көрдүңөр, газ баллонду иштегени, горелканын иштегени. Кичинекей мондай газ баллондон баштап чоңго чейин бар. Кичинекейлердин баллонунун өзү 800 сом. Анан булар комплект менен, по-моему, 1,5-2 сом болуш керек эле. Так. Мынуну болсо балыкчылар алат экен. Да. Сонун жылтат экен. Муну чоңойтуп кичирейтсе болобу же бир калыпта ушундай иште. Жакта лягушка коюлат турбайбы? Лягушка коюлат. Чоңойтуп кичирейтсеңер, оттун табы ошого жараша болот экен. Балыкчыларга сонун экен да. Сонун макут керек болуп калат. Зимний рыбалкага чыккандар. Номерди дагы бир берип коелу. 0700 0700 82 82 08 08 Ушул турган товарлар боюнча чала бергиле. Умывальный бар экен мындай. Дары тазаланга. Басынчы, не знаю. Так, бул жакты деле биротого тарта кетейинчи. Бу жерден баягы эле мештер, калашник, кувалда. Кувалда сурады эле. Мо кувалда канча эле? 1000 сом, 1000 сом кувалда. Сварочный аппарат. Сварочный аппарат 9000. 9000. Так, инвалидный коляска бар экен. Ну, эси жок экен. Менден бирөө сурады эле, бир байке. Комментарий жазып аткан. 3,5 беле бул, 3500 сом. О, меш складной. Стремянка. Мүйүс бар экен мындай. Onun içinde bir толтура нерсе бар экен. Не мои, не могу. Esi çok eкен бияқта. Бүгін бұл контейнерлер жабық, ылғи жақ. Esi çok eкен. Сколько у тебя новый? Запаковал уже. Бычактар бар экен, мындай бычактар. Бинок есть внутри? Волк bu жемни или бирспи. Родной, да? Дүрбүлөр бар экен, байгыштар экен, 12-кратный байгыш. Подождите, давай я лучше... Так, дүрбүнү уже упаковать етип салып коюптур. Байгышты билесиңер да, байгыш 12-кратный. Ошол эле дүрбү 7000 сом. Ой, 7000 деп окшойт ого. Сынык скрипка бар экен бuyакта.
Так, 4 темирден жасалган мангал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 шишка екен. Складной. 4500 сом. Что ты думаешь, он бесплатно, что ли? Он уже заработал. Сказал бы, не нравится, иди забирай сами. Так, олар эмне экенин билбейм, кыскасы. Самка что стоит, блядь? Так, мындай чана бар экен. Складной, бүктөлмө. 1000 сомго берем дейт окончательно. Абал жакшы экен. Темири калың. Азыркы чыккан 2000 сомдук санкалганы көрүп, муну алсаңар. На ваш век хватит дегендей. Сонун экен. А могу стабилизатор бу, Канча турат ушу? 1000 сомбу? 1000 сом, 800 сомго берет. Так, чананы көрдүңөр кыскасы. Бул чана уже эртең точно кетет да, жетишип калгыла. Бул чана эртең точно кетет. Так, берде самодельный эмелер мындай. Ачкычтар 300төн жогору балары. Штангель циркулдун кичинекейден баштап чоңуна чейин. Штангель канча байке? 400 сом. 400 сом алганы 800 сомдон экен. Так. А могу самуурдун эмесичи байке? 150 сом, а? 150 сом. Так, балдактар бар экен, кастелдер. Электромобиль. Байке? Электромобиль французского производства. Ренолют, Рено деп айтылат. 2 кишилик экен. Мынакей. Шаар ичине айдаганга сонун экен. Канчага чейин эметет, гүлөнөт? Gülünüşü yol жақсы болса 100-ге чейин. 100ге чейин деле кете берет, э? 100ге чейин кете берет. Bir заряды 80-90га жетет. А госномер алыш керек да, бул алыш керек, обязательно. Госномер алыш керек. Бул уже растаможка болгон. Растаможка болгон. Просто эле оформление кылыш керек. Оформление кылыш керек экен. Ушундай машина экен. Басы 250 миң. Басы 250 миң сом экен. Сонун экен. Тазалап жакшымын алып Бул дөңгөлөк 14түк бе? 13 экен, э? 13. 13түк дөңгөлөк. Мен муну китайский кой десе, французский турбу? Жакшы. А запчасть табылат болду экен беке? Запчастьтер эми бул основной дөңгөлөк анан мына тормоздон накладкалары да. Алар тапса болот дейм, э? Алар тапса болот. Ошо 250 миң сом. Кайрылгыла байкеге. Номериңизди айтып койсуз байке? 0998 0998 919 919 777. 777. Басы 250 миң сом. Бүт бардыгын өзүбүз бүтүрүп беребиз. Бүтүрүп бересиз, э? Документ жагынан эч эме кабатыр болбойсуздар. Бардыгы мыйзам чегинде. 2018-жылкы. 2018 жылкы. 2018 анан 630 килограмм. 630 килограмм. Өзүнүн веси 630 килограмм. 630 килограмм. Анан кийин баягы мындай эмегеле 220 гале заряд боло берет булар. 220 гале, э? Өзүнүн немеси зарядник. Зарядник өзүндө жүрөт турбайбы постоянно? Сонун турбайбы? Бул канча саат зарядташ керек байке? 1 саатта толот. 1 саатта эле толот, э? Терезен суусу куйулат. Суусу. Анан щеткалар иште. Сонун экен. Мощный экен. Жана кишилер аябай көп топтолуп көрүп атышты. Мен намазга кеттим. Машинаны көрдүк. Дальше кеттик. Бул таразылар канча байке? 500 сом, да? Напольный таразылар 500 сом. 180 килограмм чейин.
180 килограммга чейин. Эми бүгүн жаңы жылдан кийин кишилер аз сатуучулар кийинки базарга көбүрөөк чыга баштайт го дейм. Бул жерде ар бир базарда эле тартам негизи, көргөнсүңөр. Чоң шыны 500, кичинекей 350. Салыңызбы же, андай жаңы жылыңыз менен. Я. Мо сковородка канча эже? Мо. Эй. 500 сом, сковородка. Так, бүт бары бар. Сырло, бүрөк, айры, трос. 5лик тапап. Тачка бар экен. Мына тачка канча бар экен? 2000 сом. А могу генератор был байке? Генератор, Мойка. А, мойка трансбой тұру, 3500 сом. İşteydi, 3500 сом де трансбойка. Трансбой 3500 сом. Китайский екен, но добротный екен, жақсы екен. 2000 сом. Мөрде нержавейкадан жасалған самоварлар. Тояшқа деп алышат ушу елден, ушу байкеден. Келсеңер болот. Так, мына дробилкага деп сурагандар 300 сом экен могулар. Сетка. 300 сом. Бул байкеден өткөндө бир жанагы нагревательдерчи, момундай нагревательдердин бирөөсүн сындырып албадым эле эсиңерде. Ошол үчөө тең сатылыптыр YouTube'дан келип. Кыскасы YouTube'дун жардамы тийип атыптыр жөнөкөй элдерге. А ушул канча байке монус? Ошол 800. 800 сом, э? Мында эле газга кошуп койсо болот, баллонго. Баллонго кошулат. Монус экен, асты. А бунусу канча? Бул деле 800. Бул деле 800, э? Экөө 1,5 экен ошо. Тетеңиз кымбат экен, 50 литр каш. Мына биякта дагы бирөө бар экен мондай. Муну мештин астына салсаңар болот экен. Печкага салып коет экенсиңер. Газды кошуп коесуңар. Всё. Гүл чыгарыш, от жагыш кереги жок. Түтүн болбойсуң, иш болбойсуң. Тегинин ста 2000. Бул кайсы окшойт, булар? 2000 сом деп горелка. Кийинкилер Кытай бар. Жасалганда жасалган. 100 сомдон нан бышырган калыптар. 100 сом. Сүргүч. Фуганок, рубанок. Кыскасы могу жердечи. Бүт барларга байкедечи. Мына могу бурчта. Келсеңер, любой темир тезек табасыңар. Кичинекей бурамадан баштап. Чоң. Ачкыч кубалдага чейин. Так, Токтогулдун таза балы, горный мед, разнотравье. Болгон чекен. Экинчи качка, байке? Июль-август качка. На таза бал ушундай отуруп калыш керек. Тартылгандан кийин уже 1 ай ичинде, 1 айга жетпей, уже тоорусуп отуруш керек. Ошол таза бал. Ал эми азыр базарда саткан суюк балдар, ал же эритилген, же какым-кукумду кайнатып бышырып сироп жазат да, аралашма бал да. Таза бал мынакей. Ушул номерге чалсаңар. Үйдө бар да байке, э? Үйдө бар дагы. Келип көрүп алып бересиңер. Так, биякта мына момундай тростор бар экен. Бул жанагы портерлерде грузду бекиткенге, карматканга, получается. Баасы, номер телефону 0222 80 36 26. Мынакей. Любой размерде, любой калыңдыкта бар экен. Ошондой эле
Өтүктөр рабочий, бул как спецформанын эмесидир го, российский. Көп. Да, көп түрлөрү. Көп түрлөрү бар. Ушул номерге чаласыңар. Отправка бар региондорго. Азат Борбаевтан десеңер кичине бир 5% скидка болот. 10%. 10% скидка болот. Мисалы канча ушул трос могу бирөөсү? Так, эң кымбаты 800 сом. Эң кымбат 800 сом. Эң арзаны? А так, эң арзаны 2500 сом ондай японский. 2500 сом. Ондай 3 метрді японский. Японский 3 метр. 2500 сом. 2500. А так Парасы. бирөө 300 сом, 2500 сом. Оптовый цена бул. Оптовый цена. 2000. А могу эмне? Лебедка бу. Трос. Трос, Бул канча турат ушул? Так, 1600 сом. 1600 сом. Мына бирөө менден сураган өткөн базарда эле 1600 сом. Ушул номерге чалсаңар. Бул эме го? Мурункулардан го, Дагы бир жолу ушул номер. 222 80 36 26. Дагы көп түрү бар. Көп өлчөмдө. Так, дальше кеттик. Мен катталуучумун экен жаңы элеки айткан. Аябай ыраазычылыгын билдирип атат. Ар бир тасмаңды көрөм дейт, лайктан басып турам дейт. Ошол жарнама кылып кой деп суранды. Бекер жарнама кылып койду. Бул жерде товарлар бар экен, кийимдер. Ой, 073 28 71 60 Жуман, пятница. Суташ колхозу жетиген айлар. Так. Болгаркалар канча сомдо? Иштейт да, баары эле, салып. 3,5 2,5. А муну электропилачы? 3,5 миң. А могу жана сүргүчтө, же лобзикпи? Bu verdi. Tökede koyduk. Бул канча турат? 3,5 миң. Жакшы. Колдонулган, бирок баары иштейт, Бүт баары иштейт. Колдонулган, бирок баары иштейт. Tekşerip Иштетип, текшерип берет экен байке биякта полностью. Так, 1500 сомдон. Буну эмне деп койчу эле? motor. Хладагент айдай турган неме да жанагы. 1500 сом. Так, өрүктүр 120 сом, эң кымбат 320, 350 сом. Күн киши аз. Ошентсе дагы постоянныйлар чыгып сатып атат. Так, бул станок турат. Стол верстак эки эмеси менен дискеси менен 25 000 сом. Салам алейкум. Булар иштейби эке? Канчадан булар? 1,5 миң сомдон, Купюра санай тургандар. 1500 сом. 1500 сом. Ничеси. А так кымбат болуш керек бул өзү, бас. Опана. Булары 1500 сом. Так, электрогитара 3500 сом. В хорошем состоянии. Ростов. Электрогитара, Ростов, ММП, РСФСР. Так, какой год? Город Ростов-на-Дону чыгыптыр. Ничего себе. 3500 сом. Иштейт, эч жерде жаракат жок, все нормально, да? 3500 сом. Так, эртең воскресенье күнү келсеңер электрогитара боюнча 3500 сом всего. Ростов-на-Дону город, выпуск производства. Так, içine girdim, köpten beri içine girele gelen bugün kişi az görünüyor satıcılar. Konteynerin göğü boş. İşte açılgan yok da.
Беркут J35. J35 ППЦ. Так, Индира Казахстандан суроо чалып аткан бир, жазып аткан. Вот командирские часы. Все по 1500 сомов. Бары 1500 сомдон. Индира. 3,5 миң. 3500 сом кечиресиз. 3500 сом. Мынакей. Сурагандар. Казакстандан бирөө сурап аткан. Так, ар бир сааттын баасына токтолбойм. Бирок ичине кирсеңер контейнер бар. Байке сатат. Сааттын түрү көп. Ну, он пришел, я говорю, у меня закрытого нет. Он говорит, вот есть вот такой вот открытый вариант. А он говорит, а мне говорит, в этом ванную. Вот это сетка. Сетка, ну это вообще бронированная. А карманные механические есть у вас? Карманный кто? Там дедушка спрашивал. Вот это, да? Что он стоит? Это открытый вариант карманный. Ага. Ой, закрытый вариант карманный. Закрытый, да. Он А это механический, открытый вариант. да? Угу. И что стоит Все такой? механика. Это 3000. 3000 сом, 3000 сом. А эти 2500. Аксакал сурап атты. Открытый вариант. С крышки. Так, мынау дүрбү. Беркут ППС J35 12 миң сом. 12 дедиңиз, да, байке? 12 миң сом екен мынау. 12 миң сом. С гаража смотрим. Мындай беркуттар табылбайт тазы негизи. Так, мынакей футляр менен кошо. Кабурасы менен. Кайсы жылкы дедиңиз, байке? 41 жылкы согушту көргөн. Комплект менен кошо. В комплекте ушул кабурасы менен кошо кетет. Беркут БПС J35, басы 12 миң сом. Охотниктер барсыңарбы? Так, бир аксакал сураган советский бритвалар 800 сом. Германский бе? Amo союз деп окутпайм. Футляры турбай. Немецкий бритвалар экен, немецкого производства. 800 сомдон. Так, бул байкенин саперный лопаталары. Буну өзүнчө тартып обзор кылган, баалары 1500дөн жогору кетет да. Көп нерсе тапсаңар болот бу жерден. Жакта киши деле жок, контейнердин баары жабык. Көрдүңөрбү, бүт контейнер жабык. Так, где-то бир 2 жумадан кийин базар сонун болуп баштайт да. Бул жакта дагы сааттар бар экен. Беляш, пирожок взял. Тысячесомовой купюры нет у вас? 93-й год? Нет. А в 93-м не выходил. Не выходил. А с какого года он? Вот самый первый. Потом начал выпускать 97-й, 97-й, по-моему. 99-й. Скорее всего, наверное, в 99-м. 99-й. 93-й жылкы жок энди. 93-й тоже. Так, 1000 сомдук купюра эң биринчи чыкканы ошо, по-моему, 97-жылкы жылкы. 93 жок экен, сен сурабадың беле, бир 93-тө чыга эле экен еще. Эң чоң купюра 20 сом болгон экен да. Вот эта вафельница что стоит? 400 сом. 400 сом, советская вафельница, 400 сом. Сзади там рецепт, по-моему, да? А, нет, это другой. Ага. 400 сом вафельница. Так, ушундай. Ого. А этот рабочий, да, у вас?
Прям дал у них прям с этого, с огня. Так, бұл ряд полностью бош. Киши жоқ. Жаңы жылдайын көп эсе болот. Кийинки катарга кирип көрөлү. Так, бұл эмне экенин мен билбейм, муну. Могу эмненики я байке? Вот это для чего тут? Это микрометр. А, микрометр индикатор. Что он стоит такой? Почем микрометр? Самый дорогой, по-моему, 2 что ли, 2,5. А, 2500 сом эң кымбат. Микрометр. Микрометр. 2500 сом. Будем знать. Бұл эмненин меркасы байке? Канча турат? 100 сом. Мерка. Эмненики ал мерка? Сүт эметкен идиштик эмес пе? Так. Бош болду. Дальше бош. Туугандар, лайктан базабыз. Экрандын сол жагында. Онда эми бар. Бармакча бар, ошону үйдө басып койсоңор эле болду. Мына биякта дагы сааттар бар экен. Механический, кварцевый, бычактар. Биякта макелер бар экен. По 700 сомов. Баалардын ар бирөөнү сурап эле коеюн. Так, музыкальный центрлер биякта. Термос пищевой 2000 сом. Кызыл ту дейт. Кызыл ту 93-жылкы дейт. Кызыл ту каяктан чыккан, интересно. Кызыл болуп тур, кызыл ту деп жазылып тур да. Дальше киши жок. Көрдүңөр, контейнердин баары жабык. Так, зарядка 3500 сом. Аккумуляторный зарядкасы. Советский 3500 сом. Так, берде балкон түрлөрү бар. Абдукахар деген. Кайсы ряд эле Абдукахар байке? Какой ряд у вас? 4-й. 4-й ряд Абдукахар байке. Келсеңер здесь вот. Все инструменты. Кованые изделия. Окей. Ну туда можешь зайти. Всё. Обзорчик Нет, сделай, да? Внутрь заходи. Ага. Мынаке, темир деген мына ушул жерде. А? Темир тезектин баары ушул жерде экен. Ну это советские, я тебе говорю же. Китайский Абдукахар говно, деген 4 киши. не стоит. Келгиле. А это советский, Мына 3500. көрүп аткан товарлар Всё эми. есть. Керектүү Проверь. нерсе таап каларсыңар балким. Мындай чашкалар бар экен. Ну, сзади прочитай, там написано. Ну, что за чашки Абдукахар байке? Что говоришь? Это что за чашки? Армейские? Это специально такая посуда. Ага. Медная с мельхиором. А, медь с мельхиором сплав. Мынаки. Көрдүңөр, э? А вот эти станки что стоят? Посуда. Идиштин түрү бар берге келсеңерчи мына. Бир контейнер ошо Абдукахар байкенин үстүндө узун 40 тонник контейнер турат, 12 метровый. Лайктан мазабыз туугандар.
Жакшы комментарий калтырабыз, Мына бүт басууда. Мына даже сааттар турат кезген бияктан. Вай. Что только нет, Бүт бары бар. О, мына жерде самоварлар бар экен да, чоң самоварлар. Только эси каякта экен билбейм. 7 самовар бар экен. Эсин таппай атам. Көрүнбөйт, то есть тулгалар бар экен. Так, могу кичинекей 2500 сом, аркы чоң тулга 3000 сом. Тулга деп айтылабы? Тетик 3500 сом, чоңу 500 сом. Төртүнчү катар. Так, дальше бар көрөлү, эмне бар, эмне жок. Ол бар эмне экен? Нержавейка экен, бирок не знаю. О, чана бар экен, кованный. Кованный чана экен. Басын сурап көрөлү. Бирок жанагы чана сонун экен, складной мага жактай. 1000 сом. Бул контейнер 5-катарбы же 3-катар, по-моему. Жалаң антиквар сатат да бердичи. Мынакей. Бычактын түрлөрү, макинанын түрлөрү, эси жок экен, бир жака чыгып кеттир. Жаңа эле мен келатканда бир жака басып кетти да. Кыскасы бары бар. Маки, бычак, сувенирлер, статуэткалар, картиналар. Так, жыгач стөлдөр, стульчиктер. Тетик жерде эмне бар экен? Жес, чара бар экен. Бутылкалар. Эси жок тоже бир жака басып кеткен го. Бу жерде балталар бар экен. Большой топор что стоит, Бэки? На мясо. 2000 сом. А Canon? Южнокорейский. Тогда 4000. 4000 сом. Южный корейский дейт. 4000 сом. 70-ке 70 Canon. Бош полный көрдүңөр, Так, туугандар, лайктан базабыз, лайктан жакшы комментарий калтырабыз. Кеттик ташы бияка. Биринчи катар деле бош экен. Бүт контейнерлердин баары почти жабык. 80% жабык. Анда эмесе туугандар, кийинки чыгарганга чейин, кийинки тасмага чейин сак саламатта болуңар, аман болуңар. Жакшы каалоо тилектерден жазып, лайктан басып туруңар.